Ovoliko naroda prisustvuje guslarskoj večeri, čime su one bojazni da su guslama odbrojani dani možda izlišne i nisu na mestu, ali oduvijek je u istoriji bilo slučajeva da se pretumbaju društvene vrednosti, pa o tome svedoči i pesnik Đura Jakšić koji u svojoj pesmi Otac i sin iz 1872. godine kaže: ja sam volo sablje i koplja, a sin mi jarca pečenog. Dakle, često su gusle zaboravljane, ali zaboravljan je i naš narod. Naš književnik Miloš Crnjanski, koji je prisustvovao jednoj guslarskoj utakmici na Lipašinom mostu 1924. godine, kaže: tako smo zaboravili svoj narod da ga vidimo jedino kada se pojavi na planinskim visovima i urvinama. Od Lijevna pa do Foče i Pljevalja i duž obala Drine ljudi duhom žive kao u vreme Karađorđa. U Hercegovini je prvi srpski ustanak svakodnevna realnost. Dakle, ne smemo zaboraviti ni naš narod koji živi po vrletima, planinama i gudurama. Ne smemo zaboraviti gusle, jer kako je govorio naš akademik pokojni Ljubomir Zuković, čuvajmo gusle kao što su one sačuvale nas. I vidimo da to čini i škola gusala Sandić, pa neka im je na sreću i na zdravlje i na mnogaja ljeta. Hvala.
Ište vrlo
Sokolovi sivi tiči, deco moja dražinići, deco moja dražinići, draže zove kruna iste, da idemo na bojište, da idemo na bojište. Strane gore zove trupa, jedna žao mladih ljuba, jedna žao mladih ljuba. Mi smo ljube pregoreli, bolje smo se zaželeli, bolje smo se zaželeli. Grudi vaše kad krvave, jedna žao stare majke, jedna žao stare majke. Blagoslov nas majče prati, rado ćemo život dati, rado ćemo život dati. Jedna žao rodne grude, što dušmani po njoj sude, što dušmani po njoj sude. Nju žalimo, za nju mremo, život za nju svi dajemo, život za nju svi dajemo. Mrtvi muče žica draža, srpski oče, Gočka straža, srpski oče, Gočka stražo. Ti si moćan srpski
srpski pravoslavni poeti u našem programu. Još nije vrijeme odjave programa, ali pri kraju smo programa, dragi prijatelji, zato je vrijeme za najavu. Ne zaboravite, vidimo se i 28. marta u Domu kulture Vuk Karadžić u Beogradu na večeri gusala jemske poezije poznatog narodnog guslara Saše Laketića, koji će nam se nešto kasnije upravo ovdje predstaviti, a uz poznata imena stvaramo dobre guslare i još bolje ljude. Poručio je prošle godine čuvar tradicije i čuvarkuća Slavko Jeknić na izboru za predsjednika Saveza srpskih guslara. On kaže ima vrli besjednički dar, vazako jedan po jedan, a nerijetko voljeno jedan. Pa Jeknićevu besjedu Gusle naše svete, uz Gusle naše svete najavljuje Đoko Danović iz društva Stara Hercegovina.
i gospodo, poštovani prijatelji, dozvolite mi u ovom svečanom trenutku, kada je sve u znaku jubileja, da vas pozdravim u ime Saveza srpskih guslara i da našim domaćinima, školi Gusala Sandić i gospodinu Vukojici Sandiću čestitamo jubilej 10 godina rada u guslarstvu. Škola Gusala Sandić nije samo prepoznatljiva po tome da je organizovala u više mjesta Srbije i Republike Srpske škole gusala, već po tome da su oni zaista pravi čuvari srpske narodne tradicije i da pored gusala u svom repertoaru imaju etno pjesme, zdravice i sve ono iz srpskog naroda po čemu smo prepoznatljivi. Zaista želim da uputim srdačne čestitke i da kažem da škola Gusala Sandić u organizovanju ovakvih večeri je u širem ovom regionu bez premca. Zaista, jer svjedoci smo da u zadnjih nekoliko mjeseci ova svečana sala Kolarcevog Narodnog univerziteta je ispunjena do posljednjeg mjesta. To zaista malo kome u ovom trenutku može poći od ruke, ja im o tome od srca čestitam. Sinjeg mora ustala je majka naša, Njegoševa Crna Gora. Ili kao što naš veliki akademik Matija Bećković kaže, dođe vrijeme da će brat koji ne vjeruje otimati hramove bratu koji vjeruje. Toliko za sada o našem krsnom hodu. Kada se uz Hristo se rodi, slobodno može dodati i Crna Gora se rodi. Više od 2 mjeseca ne damo svetinje, a iz usta cijela naroda. Pri kraju programa, poštovani posjetioci, imamo još jednog mlađanog guslara, imamo jedno znano kulturno-umjetničko društvo i 2 guslarske legende. Najprije jedna od perjanica slaveničke škole Sandić svakako je Nikola Košić, u što ćete se i sami uvjeriti. A odmah nakon njega jedna od perjanica folklornog umijeća kod Srba svakako je Akademsko kulturno-umjetničko društvo Španac. Univerzitetsko društvo sa tradicijom 1954. godine sa raznovrsnim repertoarom večera se predstavlja sa koreografijom Crnički oro. Umjetnički rukovodilac je Jelena Vlahović, a orkestar maestro Nenad Kukmirović. Tako da i njih najavimo, oni će pri kraju programa večer da začine i sa ponajboljim među njima.
tvoje sjajne topke sa ramena, ej koke posli meni, Icu starcu. Druge topke Hadžina niče bura, na mojega Galiloviće đura, džepela Sunkiće Marjane Tara, na viteza Raduloviće Sivan, pa džepela Palipović Zvuka, ej na mojega zdobre vode Luka. Ako mi harač poslat nećeš, hoću ići ispod Crnogorce, bijele ti ovce plijeniti, svrte pača vorna dubočaka, ona te ljubjele dospile kamene. Kanišinski razumlješe Turci, svire pošle da mu harač damo, bolje nam se s Nicom pomiriti. Ma imaju nepogodna druga, Boljuba Slobodića Jašara. Ovako je Jašar govorio, ja momina ništa da ti neću, no sam voli junak
Gusla su ljekovita i okrepljujuća aktivnost, je li tako, Saša? Član udruženja Gusla Rajevskih pjesnika Bajo Piljanin i još jednom najavimo, vidimo se sa njegovim prijateljima i našim čuvarima tradicije 28. ovog mjeseca u Domu kulture Vuk Karadžić kod Vukovog spomenika ovdje u Beogradu. Nakon toga nastupit će iznenađenje večeri domaćini i onda vrsni narodni umjetnik kome najava i nije potrebna koji će odjaviti program.
I čekajući
Duhovnost nas uči da tamo gdje bi trebali zahvaliti ili darivati svakoga, ne darujemo nikoga, ipak noćas. Oprostite meni što neću biti mudar, ali sam toliko iskren da darujem jednog od najvećih svojih, najčestitijih, najčešćih sponzora, dragog mi prijatelja iz firme Quattro Company, ili kompani se kaže, ja to ne umijem onako bolovski, Quattro Company. Dakle, I pozdravljamo.
sestro na bijelu kugu, ne bih ti se junako vratio, ni care jedeke puštio, ej da bi znao, da bi poginuo. Idem se na Kosovo, za kršćanski krcu proljevati i za vjeru braćom ulijeti, a proće konja na kapi. Kada to čuva carica Milica, ona pade na kamen studeni, ona pade, pa se obeznani. Kadeco ti svoga laža, a kada vidje caricu Milicu, ej udriše mu suze od obraza, on sosrće desno ili lijevo, a dožive slugobana. Ovane moja vjerna slugo, ti odjaši od konela buda, pusti Gospu na bijele ruke, odnesi je na tamanu kugu, od mene ti Bogom proslavimo, ej nemoj ići na boj na Kosovo. Kad to čuo sluga Božje, proli suze nize junačko lice, a prosjede od konja labuda, primi Gospu na bijele ruke, odnese je na tamanu kugu, a svom srcu odolete ne može, a da ide na boj na Kosovo, već se vrati do konja labuda. Ej, posjede ga, ode na Kosovo. I posle ovakvog koncerta hrabro mogu reći ima nade za nas. Oni koji se ne stide ni pusala, ni opanaka, ni roditeljskih suza i žuljeva, ni imena, ni prezimena. Ima nade da će gusle i dalje da ječe, guslari da pevaju, a mi čuvati samo te najsvetije od naših ikona. Zamislite, večeras mnogo korisno
ti lijepog smo i čuli i vidjeli, samo jedno, ne čusmo i ne vidjesmo. Među više stotina vedrih i veselih lica ne vidjesmo ni jedne maske, ni medicinske, ani ne medicinske. I ovdje vam na kraju u dobru najavili, u boljem odjavili vaši dobroželeći. Buduća novinarka i već voditeljka Danijela Lazović. Vas za nama dobri dolazili, a zli nas obilazili. U dobro nam je večeras i došao naš novinar Milivoje Beštić, iskusni i majstor svog zanata. Hvala vam. Dobro vam noć, prijatelji moji. I naravno poziv za učestvovanje programa zajednička fotografija dakle domaćina koji su tu možda srpski pravoslavni dvojci nisu i folklor, ali ostali guslari i čuvari narodnog blaga. Čekamo ih ovdje na jednu zajedničku fotku za nezaborav, za novine, za marketing i za sjećanje.